Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sini suruh-suruh malbiku engkai manam maring kalinga. Alhamdulillah, iya webatwe engka sikap pai memelok pasileleng baraka naria sengi baca-baca. Iya rega pat doangang mujarabe masaro kesina masaro jaji. Mamulanna ya naritu pak buka na tau de enandre pak kakasa. Ya rega tau kebengi. Narek kok maelo iri pandre besi ribaca riolong makada bismillahi Allahu Akbar. Insyaallah dek najaji pakena pakai kebenda. Maduanna narek kok maelo ki matik kengula yarek gasu. Rigoncing riolok timunna mamuarek nade naulem mangiking yaro olokoloe ribace makada inna a'taina kal kausar fasalli li rob ajak nari patri bacana nappa niritana pasetta mataruk toni ritikeng iyaro olokoloe iya panari pasau napasetta nari kok pura ritikeng napatoni ritu naripatter bacana makada bikawan har inna syani'aka huwal abtar. Najak lalo talu pai buka ina saba risesse olokolo ede naulem mandre nakarna tatu titimunna. Matelunna baca pak gara ribacai makada maca puteri mataku bila letter ya roku mete kak kuah lete masada kak kuah gutu makalut dari nyawaku barakallah ilaha illallah mapana baca rumpu kaluru ribaca riolok makada izzatutlah alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Riba cewek katelu napani riso kalurut tak naria sepuam masuk boleh ringet tak. Lauri rupanna iya rotawe tailorie. Ripasui boleh ringet tak de na boleh ritimut tak. Malimana baca narik kok tok menrek riotoe rimotoro yari gari kapalai. Ribace makada bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nabi tak palet turipuang Allah Ta'ala. Manenna baca narik kok tomailo mala sarang awani. Nadek natok doki ribace makada alif lam mim kaf napani rilepi lata menre iya pari pajal lepi benarik kok purani riala sarangawani mapitunna baca narik kok tomelo purai witau tamatamange yare gatau kesurupange ribace makkada bismillahirrahmanirrahim minal ghaibi wassahadati wa warrahmanirrahim. Riba acani na parisepung palipi na yari gaubung-ubun na laculi abiona si bawa tau insyaallah gili paja pada paimengi gili magala pada paimeng arwana baca pak bura colop pelo yari gambayan ripa si jepi itelue jari pak jelok tak
datu jari si bawa kan itu jari. Napani ripak depek riolo ritimutta dari baca makada wabang wabong. Ribaca wekka telu napani ritendrek pelok tak. Ajak tali pesangi masarat telu jari gangka pura kiri tendrek. Aserana baca papiara katawan nama kunraye nade nakedo sala lakkaina narek kok pura kicem yari gatteme ribaca riolok makkada waliyatalattaf wala yusironna bikum nappani ritutu timutta ajak nari bukai nappasi ritudang yang putu ajeta ripat tu yang putut dari sebok na katawangi. Ritendre cinampe narikok purani langsung kita tong nari pateruk baca makada ahada. Iya wedek na wedin na pake tomat tampue si bawa tomat darah ulam pulengi. Masa purona baca ripake tomailok menrek bola. Ribaca riolona dengenge si yarek ga sumpangi makada ikung menre ikung yenreki retu melok tak mak juleng kata mak risumpan na bolata ribaca si makada assalamu alaika insyaallah rapas salama ki Allah ta'ala sini liset na bolai na beretoki agalak-galakan. Masa pulona sedi pat doang ribaca narekot tomailok matanat-taneng. Riparesa riolo kege paling maraja na pasatta. Nareko atawe maraja jari atau tari pake pamulai lemma iaro mailo eritaneng makutoni rona pasak si balekanna. Nari baca nari olok makkada la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Insyaallah ripabelai witanat-tanat tak boleh rilasa makka solange namai gato waselek na pak doang namai gato waselek na masepulona dua pak doang mapalong memana narik kok mak gau kisi bawa beneta riwatum masuk na wemaninge riniarangi maka dapat padanga nyaman na asuran na anakku narik kok ribu gau yeweri tungka mak gau tak si bawa beneta insyaallah malomo naritum masuk anak tak mau ni dek nari japing awai. Masa pulona telu pak doang nama kesing yarga magarta nama cantik anak rijajiata. Rini yareng irwatum masuk nawe manita maka da buang papadanga tapan anakku Nabi Yusuf. Masa pulona pak doang nade nangideng talua-lua beneta. Narek kok pura ki mak gau si bawa beneta riale cek de maninge. Riale pake datu jari. Dari asapuang riak dak na beneta. Riniareng riolok makada sangadina cece pinyamenge. Nana cece to sewa-sewai. Masuk pulona pak doangang nyamek kinin nawa. Narek kok mak gau kisi bawa beneta riwatum masuk nawe maninge riniareng makada papadanga nyaman na pakitan na tawe mita ka marana malabining. Narek kok purani riala ni cek dewe maninge nari asapua rirupata rirupanna beneta si bawa anak ta. Sini sur-sur malbi kong kemana mereng kalinga. Iya we pak dongenge rilalina nyamenge masa romae gak ke gunana.
Oleh kumani di mana makada aga katata si bawa niata. Insyaallah masarojaji nama baraka. Wak ditur yala pak bura. Ripake mak balu-balu. Ripake mak buka parkusang. Ripake toy mamuare namanya mengerias sarangan nanyawata si bawa tubuta. Sini sur-sur balak bikun kemana ria masiri Allah Ta'ala. Siku miroriolo ya badingo palatur kilori di manang. Mamuare napak barake pong Allah Ta'ala riga ungkat tamatepe naria malakang iyawe pak duangenge. Nasabak moni pake sempet pula rilangi narek kok makurat tepeki. Dek totu na jadi. Namoni pake pula riawana palak kajena tawe. Narek korea teperi insyaallah jadi nama baraka. Umilau dampan narik ko engka atas salangan na ada-adaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.